I pozdrav svima ljudi, dobrodošli u novi video na mom kanalu. O čemu se radi? Danas napokon radimo specijal. Nije riječ o Q&A-u, rekao sam za 35 subscribera snimam reklamiranje kanala, tako da krećemo da ih reklamiramo. Evo, prvog youtubera je Cika Don. Znači, Cika Don. Evo ga. Subscribeujte ga i to je to. Idemo dalje. Dalje je Pirogamer i on me podržava. Koji ljudi? Evo ovaj Pirogamer. Evo ovaj tu, subscribeujte ga. Dalje Easy PC Lemon Squishy. Joj imena. Njima sam već dao shoutout, tako da Lemon Evo ga ovaj prvi, ova mačka. Dalje je Tony Makaroni. Ovaj tu što debuje. Koga još imamo? Mislim da je to. Da ljudi, to je to što se tiče ovog videa. Nadam se da vam se svidio. Ostavite like, subscribe, a mi se vidimo u drugom. Ćao.